салом шунавандагони азиз, тафсили охирин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир дар ин соат мешунавед ва имрӯз 24 сентябри 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз Маскав шурӯъ мекунем. Аз моҳи май саркарда мақомоти Маскав 43 марказҳои савдо ва мағозаҳоро барои надоштани ниқоб ва дастпӯши фурӯшандагон ва харидорон бастанд. инчунин имрӯз панҷшанбе 24 сентябр дар пойтахти Русия якчанд мағозаҳои шабакаи савдои чаканаи Перекресток ва Магнолия низ фаъолияташонро боздошт намуданд. дар ин бора Алексей Намерюк, муовини аввали раиси дастгоҳи шаҳрдории Маскав, сардори департаменти савдо ва хидматрасонӣ хабар дод. дар маҷмӯъ 43 марказу мағозаҳои савдо баста шуданд, аммо ҳолатҳои ҷиддӣ вақте ки мағозаҳо дигар кушода намешаванд кам ба назар мерасанд. якчанд маротиба пай дар пай соҳибкорон ба дастурҳои Роспотребнадзор беэътиноӣ карданд ки ин ислоҳшаванда аст, гуфтааст Алексей Намерюк, мақомдори ҳукумати шаҳри Маскав. таъкид гардидааст ки муҳлати боздошти фаъолияти ҳар як фурӯшгоҳро мушаххас додгоҳ дар алоҳидагӣ муайян мекунад, аммо дар ин баробар ҳангоми гузаронидани санҷишҳо маълум мегардад ки аксари кормандони шабакаи мағозаҳои Перекресток бе доштани дафтарчаи меҳнатӣ ва дафтарчаи тиббӣ-санитарии фаъолият мекунанд ки аксари онҳо шаҳрвандони хориҷӣ ё худ муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ ҳастанд, илова доштааст Алексей Намерюк, мақомдори ҳукумати шаҳри Маскав. қайд гардидааст ки фармони шаҳрдор Сергей Собяни назд 12 май дар Маскав амал мекунад ки тибқи он ҳамаи харидорони мағозаву тарабхонаҳо хадамоти маишии марказҳои савдо бояд ниқоб ва дастпӯшак дошта бошанд. бори дигар хотиррасон мекунам ки ниқоб ва дастпӯш истифода кардан дар Маскав бекор нашудааст ва ҳам дар нақлиёти ҷамъиятӣ ва ҳам дар корхонаҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар иншоотҳои ҷамъиятӣ ин дастур амал мекунад, таъкид доштааст Алексей Намерюк, муовини аввали роҳбари дастгоҳи ҳукумати шаҳри Маскав. Кремл президенти Русия Владимир Путинро ба ҷоизаи сулҳи Нобел пешбарӣ накард, гуфтааст Дмитрий Песков, сухангӯи сарвари давлати Русия. Аммо Дмитрий Песков гуфтааст ки хуб мешавад ки Владимир Путин ба ҷоизаи мазкур сарфароз гардад. ба ин ҷоиза одамони комилан гуногун пешбарӣ карда мешаванд. ин ташаббуси онҳоест ки чунин пешниҳод мекунанд. агар тасмим гирифта шавад, ин олист, гуфтааст сухангӯи президенти Русия. имрӯз панҷшанбе 24 сентябр маълум шуд ки президенти Русия Владимир Путин ба ҷоизаи сулҳи Нобел пешбарӣ шудааст. ариза барои пешбарӣ аз ҷониби нависандаи рус Сергей Крамков рӯзи 10 сентябр фиристода шудааст. идовар мешавем ки Владимир Путин бори сеюм ба ҷоизаи сулҳи Нобел пешбарӣ мешавад. бори аввал ба раҳбари Русия пешниҳод шуд ки ҷоизаро барои ҳалли низои мусаллаҳи Сурия дар соли 2013 тақдимаш кунанд. ариза соли 2014 барои нақши постдори сулҳ дар Осетияи ҷанубӣ дубора фиристода шуд. инчунин масъалаи додани ҷоизаи сулҳи Нобел ба Владимир Путин дар соли 2016 низ матраҳ шуд, аммо ягон боре аз ин дархостҳо қонеъ нагардиданд ва Владимир Путин ба ҷоизаи байналмилалии сулҳи Нобел сарфароз нагашт. ҷоизаи сулҳи Нобел ҷоизаи мӯътабар аст ки ҳар сол аз ҷониби Кумитаи Нобели Осло ба ашхос ва ташкилотҳое дода мешавад ки дар сулҳ сахти барҷаста гузоштаанд. ин ҷоизаи олӣ аз соли 1901 мукофотдонида мешавад. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. Қазоқистон тасмим гирифт ки ба протоколи байналмилалӣ оид ба бекоркунии ҳукми қатл ҳамроҳ шавад. президенти Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев дар суханронии худ дар муҳбоисаи сиёсии умумии 375 Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид қарори кишварро дар бораи пайвастан ба протоколи байналмилалӣ эълон кард ва таъкид кард ки Қазоқистон ҷонибдори амалӣ намудани ҳуқуқи бунёди зиндагӣ ва шаъну шарафи инсон аст. баъдтар намояндаи доимии Қазоқистон дар Созмони Милали Муттаҳид Қайрат Умаров протоколи дуюми умумии паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсиро ки ба бекоркунии ҳукми қатл нигаронида шудааст имзо намуд. یادرس میکنیم که ماه دکبر سال 2019 قاسم‌جمعت توقیف و وزارت کارهای خارجی کشورش سپارش داد که ترتیب پیوستن به این پروتکل مذکور را آغاز کند.
зикр карда мешавад, ки имзои ин санади байналмилалии идомаи роҳ дар самти тадриҷан танк кардани доираи ҷазои қатл ва гуманизатсияи қонунгузории ҷиноятӣ мебошад. یادآور می‌شویم که استفاده جزای قتل در قزاقستان با فرمان پرزیدنت این کشور درباره جاری کردن مراتوریای داخلدار سال 2013 کاملا قطع کرده شد. با وجود این فرمان سودها را صادر کردن حکم‌های حکم قتل منع نمی‌کرد، اما اجرای چنین حکم‌های سودی باز داشته شده و به جای جزای قتل حبس ابد داده می‌شد. سال 2004 این جانب حبس ابد در قزاقستان همچون جزای الترناتیوی به جزای حکم قتل عوض کرده شده است. شب 22 سپتامبر سال جاری با رحمتилло Зоиров رئیس حزب социал دموکراتی تاجیکستان در نزد منزلش در دوشنبه شخصان نامعلوم حمله کردند. خبر مورد حمله قرار گرفتن رحمتилло Зоиров امروز 24 سپتامبر در یک قطار رسانه‌های خبری از جمله رادیوی آزادی، آزیا پلوس، اوستا، فرش، سپوتنیک تاجیکستان و در صفحه فیسبوکی خود رحمتилло Зоиров نشر گردید. در خبر رسانه‌ها نوشته شده است که دو حمله‌گر بودند و آنها از خفا به او حمله نمودند. گفته می شود که در 2 سال اخیر این دومین حمله شخصان نامعلوم به رحمتилло Зоиров است. رئیس حزب социал دموکراتی تاجیکستان گفته است که حمله اخیر پس از سفرش به مناطق تاجیکستان رخ داده است. شما رویداد خبرهای امروزه تاجیکستان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. ادامه میدیم خبرها را و نظر به اتحادیه اروپا میکنیم. اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که انتخابات پرزیدنتی بلاروس در 9 آگوست آزاد و ناعادلانه برگزار شد. این در اظهارات نماینده عالی اتحادیه اروپا عاید به کارهای خارجی و سیاست و امنیت جوزف بورلر آورده شده است. در مراسم سوگندیادکنی الکساندر لوکاشنکو خلاف اراده یک قسم اهالی بلاروس که در تظاهرات سرشماری افزایشده که پس از انتخابات آغاز یافته است استفاده یافته باعث عمیق‌تر شدن بحران سیاسی در این کشور می‌گردد گفته می‌شود در اظهارات. ما با جسارت مردم بلاروس که صرف نظر از سرکوبی به رهنمای مقامات به طور آسایشته دموکراتی و حقوق اساسی خود آن را نمایش می‌دهند به وجه آمدیم گفته است جوزف بورلر نماینده عالی اتحادیه اروپا. در اظهارات آمده است که اتحادیه اروپا از حقوق شهروندان بلاروس برای انتخاب پرزیدنت خود توسط انتخابات نو آزاد و عادلانه تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا پشتیبانی می‌کند. روز چهارشنبه در یک مراسم در قصر استقلال در مینسک الکساندر لوکاشنکو سوگند پرزیدنتی یاد کرد. سوگندیادکنی پرزیدنت پیشکی اعلان نگشت. طبق اطلاع اگنتی دولتی بلتا در این مراسم مقامداران وکیلان هر دو پالاتای پارلمان، رهبران وسایط اخباری عامه، عالمان، فرهنگیان و ورزشکاران شرکت نمودند. اعتراضهای عمومی علیه سوگندیادکنی الکساندر لوکاشنکو در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس برگزار شدند که در پی آن زیاد از 250 نفر دستگیر گردیدند. ادامه خبرهای روز. برای ورود به روسیه باز یک طلبات یا خود قاعده نوی موقتی جاری گردید. شهروندان فدراسیای روسیه که از خارج برمیگردند وظیفه دارند که تا گرفتن نتیجه تحلیل منفی کرونا ویروس در خانه حالت خودنگهداری را پررو رعایت کنند. در این باره در فرمان مقامات روسپاتربنادزور با امضای رهبر آن آنا پاپووا گفته می شود. حجت مذکور روز چهارشنبه 23 سپتامبر و در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی نشر گردیده است. قبلا شهروندان این کشور که به روسیه از خارج می آمدند باید در دوام 3 روز از تشخیص کرونا ویروس گذرند و نتیجه ها را در پورتال خدمات دولتی جایگیر کنند. اما حالا باشد هنگام ورود باید تا آماده گردیدن نتیجه تحلیل منفی کرونا ویروس در خانه بمانند. یادآور می‌شویم که روسیه از 21 سپتامبر برنامه پروازهای صادراتی را قطع کرد. همزمان با یک قطار کشورها پروازهای مستقیم بین‌المللی را باز نمود.
همینطور پروازهای مستقیم بین المللی میان روسیه و قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، مصر، کره جنوبی، ترکیه، امارات متحده عرب، ریپوبلیک کبیر، مالدیو و تانزانیا برقرار کرده شدند. سامیان عزیز، شما دوام 11 دقیقه تفصیل مهمترین خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما همین لحظه در روی موج رادیو شنیدید. سلامت باشید و سرعت با فراغت به شما.